Ahashaha munana gw'ekiro Morris Bakashabarahanga ow'emyaka 17 abire narwo mukibera kukyebera etanuru y'amakara no hashangira abasigazi babiri barikurwanira emitwaro 4 kandi uko abamurikire mutoki niko kumuhindukira bakamutemaho umukono. Ogu twamushanga y'irwaro rya St Luke Medical Clinic umuruburora. Twambugine umuhanda ari uyayikere mu muhanda tukuda mu kibira kusura etanuru. Umushaho wawe yayine n'umuru twamuterire metoki uza kwiruka rero nantara mabande mire no kuntema narebire bwanyuma nayika mwita tiwarwanire nabo wa bakutuzira ki tina mayanyugwe tuba turi mu muhanda. Bernard Mwesugwa ishe w'umusigazi ogu nagirangwa ahurira umwana rukurra nukwe kwanguha kandi akashanga umukono gutaciruho rero nuko kumwirukangiza mu irwaro. Ari n'undi mugenzi hanyuma basanga abantu barwanye bo batazbiriho umuntu umwe yicaye gupembe n'urugundo ko bamukongeje akora ryambiye uriya kumubwira ngo uriya afite ryambiruka uriya riruka undasigara baramutera agiye kuba ari imbere y'imvuye ari kutawe bona kuza kumpamagara ngo nakumuzana mu rwari. Bernard nagumiza amagirangwa abasigaza hacyaro bemariro mu marwa hamwe n'enjayi kandi hatingwe bikorwa bibinkebiye yongera mu cweka cyabo. Abana kuba mu mabara cyane no kunywa injayi hani akuntampara nazo tufitanye ndazo uriya mwana wari kuva mu bara n'ijyambi ya nijoro saa 8 paka ni kubute mu bw'injaga n'injaga ubwo mwa bari kunywera mu mahara wabera baherutse kurwanira n'amahara wabo Saidi ko yagiye kuja kurambura yasangamo ikitereke cy'injaga kiri mu madara. Bernard yagumizamo yashobora ngo tubine mpara nayo na muntu wena ahacyareki abatura nibagira ngo mu kwezo kwahwire haro abantu batema batemera mu kazi kandi nabo bakamucwaho umukono ikikuniriza atakarabireho miezi 2 makwa ora akaba mu Christmas abo mu kazi undi from the same village nanka kafene era nabo bakareta umukazi bamutwireho umukono kandi nabwo era guri mu kivera so timanyire kafeno ko haroki zibuki obahakwetaga yo intervention yo kwishana itatimanyira abembezi basereke kwakora ukizi saha burora ubutemu bwayongeye ubwo kuba mu kwa 12 abantu niho twaturiho abantu bari kujaguza batema umugore ukuboko kuvaho kumara kumutema deni turukwebwere butakiyongeho bwinshi batemera n'umusigazi ukuboko nako kuviyeho tutaturame kiri kukanya muri burora cyane. Abaturani benda government bahereze polisi mu cwekeki nukwe base kucendeza habikorwa bibi umuringo nugugumwe Godfrey Tumwizere wakirire hacyo kufa wenyuma y'umutura mutayi wo kumutera mfuka ha mutwe ubwe bari umubara ndava mu nzira hanje kugera yo mutugwana turwana twapfaki ndi kubanja urukumbanja turufaki ndagamba nyiri tanyakura mu cyo kurwana ndava mu nzira kwa iki ndaza hanje ubwo ndaruka mu nzu subira mu nzu nsanduka ngo ndakikonde cyahano kunyo nareba ari asinze nagabo ndisinze nkamika nyuma ndambaza ngaruka mu nzu kwa base mu nzu aza kumbaza mbinyinemo handaga mu nyinemo urukumbanja kwegana nawo ngo nukabunyaga ari sinze kunyandaho kumaliza ndaba mu nzu ndikara hanze urabaka umuzagame mu tuzahanje aza kumurega akango amenyereye cyane ndikara kateba hanze zakubona naho ari mu nzu agenda atanga hari umugore amakisuka azabayitira. Godfrey nagirangwa mutire mfuka abandize kumushabango barwane bitwa yangire nukwe kugenda karone mfuka akija akaje umuhondo mu mutwe gasha kwa Thomas tumwebaze.